Ndabasuhuza cyane abantu mudukurikirana kuri Bavandimwe TV no kwiga ururimi rwacu rw'ikigande mu kinyarwanda. Ngira ngo iki cyigisho nacyo kitagucika ku byigisho byo twari turimo twiga, ukurikirane n'ibindi. Kora subscribe, ndakwinginze kora subscribe kubw'ibyo kwiga kugira ngo ntibizajye bigucika, ukande ku nzogera ntuzacikwe. Omuwala, umugande akoresha iryo jambo omuwala, mu kinyarwanda akaba ari umukobwa. Umunyarwanda we omuwala, umunyarwanda ni umukobwa. Omulenzi, umugande akoresha iryo jambo omulenzi, mu kinyarwanda akaba ari umuhungu. Kinyarwanda aba ari umuhungu. Omuvubuka mu kigande, omuvubuka ni umusore. Umusore rero umugande bamwita omuvubuka. Omusajja, umugande akoresha iryo jambo omusajja niwe umugabo. Hariho benshi babizi iryo jambo umugabo, omusajja. Omukazi mu rurimi oluganda. Mu kinyarwanda rero omukazi ni umugore, niryo jambo dukunze gukoresha. Urakoze cyane rero gukurikirana ibi byo kwiga, uko ubikoze ubu ngubu ariko uzanabikora n'ubutaha, ntuzacikwe, Imana iguhereze umugisha.